Anya laki din! Ay, pakawan da diya babae. Pakawan ako nak. Ne, bigbigan kan aldaw ti Domingo ita. Ngam kaslamad di ti aldaw mo kumare. Ay, sana kasla. Talaga amade ti aldaw ko. Anya, taapay. Ibagam parang nga dapay mainayon ko, pakarurudam. Tapno at adda madadael ti aldaw mo. Domingo amadi ti auram. Bigbigat mad ngamin. Ti picture ni Jonah, ti makit-kita alumanabas iti Facebook. Jonah wano dona. Anya, taapay aya. Anya timpos ni Jonah picture na iti Facebook, nakarurudam manen. Dati man eh. Oh, kitaam. Itak man. Picture tamat iti foreigner akayan ayat na kumare. Anya kumati makarurudita. Makabuisit alumanabas iti Facebook. Kung amat no seryoso ti foreigner a boyfriend na kan kuana. Ha? Ay na, ibagbagakon kumare. Iti kasdi a kinalaad ni Jonah, jak laki ti patyan nga ikalay sa ti pampanak kala foreigner na. Paglulukwan na lang ni Jonah kunak tumad. Anya? Uray, idanon mo kan kuana day tanga imbagak, awan parikot. Sa anak ang mabutang tay bagbagak lang ti pudno. Oh. Ay naapo. Apay ti panagkunayo na seryoso ti foreigner a boyfriend ni Jonah kan kuana? Ha? Nay, apay kaya kastamot ti saludsod mo si Mang. Kunak, tano ag-post ngamin iti Facebook. Kunamlan na sino? Very proud iti Indiano, akayan ayat na. Anya? Indiano ti kayan ayat na? Nangisit, nga madamot itsura nakit di Ngam jackpot tiyan, maanusan na ti kinalaad ni Jonah aginggat ingana. Ha? Paslan to pa'y nagnaan ti biroro ko ti rupa na. Ay, Diyos mio marimar. Anya laki din. Sakit no ag-post iti Facebook. Akala mo naman kung magtatagal sila. Iyo. Bigbigat man si Mang. Pag-aasem, no'y may kalaang di Twitter senak, tapno umay kalaang lumanabed iti biyag ti akin biyag. Nasaysaya at no agawid kalaangan. Anya? Ingkakataga si kaso'y jabalayaw no isaw. Saan kat abiyag ti sabali at tao ti mapan mo pakibibiyangan. Maawatam. Nairot ti kayat kati bakit mamardak. Ay, gana sa. Ay na! Iman aldawan pa ilang na bartak kamanan, Anton! Ha? Apay, ada oras na yati panagbardak. Katawang may. Anya? Aldaw man weno rabe. Uminumak no kayat kaw. Ha? Doray man no barbangon no gumatal de karabukob kaw. Uminumak ka. Apay. Anya lagi ni. Ti awanan ba Awanan, ti mararamid mo dito'y balay, Anton! Agsapal daw malam na barbartag ka! Sana bali ata. Gwapo aklat naman. Anya? Ala, aguli magkada iturog ko mabay. Trenton makaringak. Mapan kami kadagiti ko kumparek. Ijayan balay da balindina. Mapan kami makibirthday. Ay good, shot man na. Anya lagi din. Nana, nangyo ka diti pinok ka, dagiti agasawa asimang ken Anthony tay? Nangag ko Ada itay ijay kusina abang mangan idi agap apada. Miserable nga min ti biyak ni si Mang. Isokas di mo ti ugali niya. Ha? Saan na may simpati bukod na pamilya? Iso nga uray biyag dakin miyag, pakibiyangan na. Anya? Iso siguro ama ko na. Asaan ka no amamating agbayag da Jonah kintifori na kaya na etna. Saan ka no amamating isutat at katuluyan. Ay wag, pudno day tanga imbagam. Imbes hindi nga mi nabagbagaan nila kay na
in a nice way, tapno agbalbaliw ko ma, ngam saan man. Takanayon anapudo ti ulo na. Orean niya dita ti makita na iti Facebook, pakarurudan na pa'y. Anya laki din. Iso akas tatibagbaga na itiliklik kudak ta umapan laang. Kas jay laang dayta, kumare. Tumpak! Ay, umapalakin ka. Kaputa very sweet kayo iti foreigner, boyfriend mo. Una yun day jay asima. An-anwag nga taa. Taapay apatidag iti post ko iti Facebook kat pakarurudan na. Umapalaang, anya laki din. Kasla impyerno nga tibiyag na iti din natin asawa na so kasta. Ha? Katuan mat, agsapa aldaw malam, nabarpartek nila kay na. Anya? Hmm, Kasta gayam. Isumat lagayam at takasta nga agsaw itiliklik kudak. wan kumare, saan na lang ang maurno si bukod na pamilya? Iso at tila pa kabubisitan na. Di ka latabaybay ano anya dagiti ibagbagan na dya asimang itiliklikudan. Wan matata. Nya. Anya ko mga minaga po at tutupak kat amok matan ti ugali na sipod pay. Dadya asimang. Imbis ati pamilya na kumati unusan na. Maarabid na pala ang timakibibiyang itibiyag takinbiyag. Unay. Marurod ka nung harod tunggal makita na dagiti post ko a picture mi iti kaayan ayat ko. Ah, Sana ka no apatyan nga agbayag ti ayan ayat mi. Agasa man, tanapan na pa imbagbaga iti tattao nga imposible ka no amaanusan nak ni Eric kat nagalasak. anya. Imbaga na dayta. Untatang, dayta tinapan na imbagbaga kada bakla. Kan uray ka ni nana mo na. Imbaga na matla ka no dayta. Ay, naku. Saan siguro nga min anaragsakit ito na asawa na. Iso kaslat ibagbaganan niya. Saan laakas la, tatang? Talaga saan anaragsak iti den na ti asawa na. Iso ang mangiramraman. Ibaga na pa yun asaan kami kanu nga agbayag iti foreigner a boyfriend ko. Kahit mo sa wen, agplan-plano kayo ni iti boyfriend mo para iti panagkasariyo mare. Wen mare, Ay na, itapay laang. Congrats, kunakon. sika talaga. Sigurado, makigtod tayo si Mang, numamo na tayo ta. Bayam ata makigtutlat tamare. Panagnagakan kwa na abiddot ti kanayon na nga ibaga, asaan kami nga agbayag ka ni Eric. Kansan ang makaanos kano kanya, gaputasanak anapintas. Kasla kano nagnaan ti biruro ko ti rupak. Anya lakit din. Oray kita, isuda nga gasawa ti saan nga agbayag, kit agsinad ako naktuman. Ha? Hay, agsapa aldaw malam, agap-apat ang agasawa, makauma. Kasta aya mare? Nagaabay lang ti balay mi. Iso ang mangnag mi amin no anya ti pagapapaan ang agasawa, makatitilan. Matlagayam. Ngamno agsasaw. Wagas. Salbang. Nabayag mo ten nga awan makitak iti Facebook a post day a Jonah, kumare. Ha? Apay, padpadaanam gayam. Saan mat man iso nalaang ata mas daawak. Nga awan lumabas iti newsfeed ko a picture da iti foreigner a boyfriend na. Ha? Siguro nag-breakdown. Iso nga awanan ti post ni Jonah. Mabainan siguro kadag iti tattao. Aniya? Ay naman si Mang, tsaka muna niya't sawag iti daytang ibagpagam. Ha? Naku na, mga awan makita ma-post ni Joanna iti Facebook. Gaputa busy dang agas asikaso iti panagkasarda iti foreigner boyfriend na. Anya? Anya, kita nag-break nga ibagbagam. Unay kan? Kasta gayam, mare? Wan mali. Iso asa na kasta ti bagbagam. Amang ano maidanon kadakwada, kit nakababaing kapay. Ure at kasarda, mare.
Amok asanda nga agbayag itikas di nga kinalaad ni Jonah. Anya lakit di. May sa... baro. Kat makasasawa. Hay! No kastam latan nga agnanayon. Nasaysaya at pa'y nga agawid kami ayan dananang. Ha? Kahit nakaluka mo diri daw, Simang. Anya? Iso ano kaya't mo di pumanaw, ha? Pumanaw ka ba't na? Oray saan ka agpagpakada? Di awanan pain? Saan nga ibagbaga lang, Simang? No di kat araramidin, ha? No naumakan kanyang asawa, mas numuma maginggan, ha? Si kaki din natin makagapo, no apa ka na yun na kamabardag, ha? Salbaga. Anya? Eh, sa panunutan man di, bagbagam. No, pumanaw kan. Saan mo na plan mo ba eh? Saan mo ipasapasagi din, narami ito mo. Sure! Anya, ijayan ayan dainang mo ti pagaw-awidam, Simang. Ha? Ay, wala na. Ijaya ko nga agaw-awit. Tadyak mo tayo maanusan ti ugali ni Anton. Kanayon ang mabarto. Anya? Awan lang nga rodan di maitultulong na ijibalay. Ngam kanayon pa ilang mabartok. Ti awanan bain. Ay, imo na kayo pa'y anagsina, gamdadyo na nga ibagbagam asaan da nga agbayag. Ha? Gitwain, pinanawam nila kay Mau, gapo iti ugali na nga ibagbagam. Gamdadyo na kanti foreign na ra boyfriend na, inton umayan alawas ti panagkasarda. Ha? Seryoso kayo? Itiday tanga imbagayo, nana? Nay, anyat panagkunam aya kanyak, sana pud naw ti ibagbagak. Agkasarda inton umay alawas, iso amapantayaw, uray agkakadakas ti imbagbagam keng kuana iti kalabas. Ay, tinalawan na gaya mo ti mamartik nga asawa na nana. Wan, sigun ken kuana, ket ijay kanon balay dainang na, di pagawawidan na. Salpag. Pinanawan na, ta saan na siguro ang maanusan ti ugali ni Anton. Nakababayin da dya si Mang Aramang. Ni John na nga inay uyaw na iti kastaunay. Nga oran lala ibagbaga saan da nga agbagay ti boyfriend na. Gapo iti lang nga na kasla ka no, nagnaan ti birurukong kan bakla ti rupa na. Nakauy-uyaw mat dayjay asimang. Kunamlano na pintas mait. Tayo tangarot kat nana. Ngam anya nga ita, isuda mo tinagsinang agasawa. Anya lakit din, di pala ta kayo. Ay, uwan gayam. Inton umayan alawas ti panagkasarda Jonah. Ha? Para makita man, no saan amapan ti awanan bain a babae. Oho, tayo jay pa asimang ti ko naman. Awan latamok nana. Ang mga no isupe ti rena ti kusina ko nada. Ay babain. Anya tulangin ti makuna ti foreign na boyfriend ni Jonah ngay. Ay! What? Unay magtanday tanga eko bag mo kumare. Shh! Tagtagari ko, Mare. Kulaklakit din yung anya deta nakakabil iti eko pag mo. Tupperware matgayan. Katwan, bangikabilak iti igado kan wat-wat inton madamdama. Hay, sika talaga. Awan mo tidakas na, kumari. Si kakit di mo. Awan ti dagas na ang nakababain lang kin ni Jonah no makita na ka. Kat ala, makita na kadilat. Ay, kat no makita na kakit. Agkidawak lata na iti pasensya. Anya? Aklunag akasta una iti pananguy-uyaw ko kankwana. Ngam niya, imayak lata ita. Nga aldaw ti kasarda. Anya lakit di.
ala, mangan kayo lata aduti makan, eat all you can. Ayun, kumare. Mangan kami talaga. Magpakabusog kami. Kumare, uray sa anak nga inimbita akat imayak lata. Ha? Imayak lata tapno makipangan iti sagana yo Anya lakit din. Awan anya man na kumare. Pagyamanak lata taimay ka. Ang mabit man lang. Apay day ta nakakabil iti kubag amakan. Ha? Kumare, iyawid ko kumaday ta. Kasta ka di. Ay, katwan Tapno ramanan mo't dagiti kabalay mo asan nakaumay. Ibagam aramanan damat ti sagana mi iti foreigner a boyfriend ko. Ha? Kaasi na. Da kami matlang aging gaita. Uray ko nam ide asaan kami nga agbayag. Tasaan makaanos kanyak. Gaputakas la nagnaan ti biruru ko daytoy rupa. Anya lakit din. Onya, agbain ka mat siguron. Iti na ibaga ni Jonah ken ka, kumare. Ha? Ay, uwan kumare, nangag kumat. Sa anak mo't atulang. Inamiris ko mo't anaimbag. Inyamiris ka dyan. Maminsan nga men, saan ka nga agbalin? Ama panghusga kunada. Tasan anasaya di tanga ugali, wen? Mawatam? Ha? Inuy uyaw mo iti kastaw na Sa itaan nagkasar. Nagrawat ka na nga. Nagala ka pa tupperware ta. Si kapay tinagadutin nyawid na unay kan. Adapay supot mo. Ala, saanan maulit tayo dyan kumare? Saanan talaga? Saan nga kung kunam dita. Kat no addan tuman madamag mo nga the boyfriend na foreigner. No anya la dita man ti pagbagam. Sige, iba na. Saanan talaga mare? Ikarik saanan talaga. Promise! Magando agsaksakit tinakam mo manen ken ni Jonah. Gapo iti naibaga na ken ka idi aldaw ti kasarda. Ha? Husto ni Jonah iti imbaga na ken ka. Saan nasakit tinakam ko, nana? Saan mo ta talaga? Naamiris ko, abidot ko maut. Mababainak nga ron kan ko anaya. Ay, rumbag laeng. Nagano nga imbagbagam iti liklikodan na. Gamnapan kamelanangan iti sagana da. Hanya lakit din. Saanan maulit pa'y nana? Saanan talaga? Agan nada ko na itingiwat ko, lumanabed, iti sana nasayaat. Hanya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Aywan nga yan bakay. Kunak man numapan kag pa-ultrasound inton bigat. Ha? Ay, wala kay, mapanak Kadwain ka. Ay na, saanan? Sayang mo't agabsent ka. Sayang ti may sa aldaw. Sana balita ka ba alak mo ti mapan nga oras siyak lang. Sigurado ka. Wan ka ti. Ibagak matlakan ka no saan ko akabailan. Asi daglaang mati klinik amapan ko pagpa-ultrasounan. Sige, no day tati ko nam. Agan anad ka nga rod iti pagnam inton bigat ha. Wan lakay. Un gayam. Mabalin ka din ang makita ti gender ti agbalin nga anak ta. 7 months matan, iso mabalinan ang makita da. Paul, makapa-excite mo bakay. Wan nga rod, uray siya, kat excited ak matan ang makaamu no baby girl nga ta, wan no baby boy.
unay kan mare. Saan ka man la? Nagpakadwa kinilakay mo ang mapanijay klinik. Si kakit di mo't mare, sa anak mo't ang masakit. Kabailak nga oray siya klaeng. Ha? Sayang nga minti may saal daw nila kay kuno saan nga agtrabaho. Sa bagay mat kidi Amo matan, your urnungan miti panaganak ko. Masapul ready. Nang runa no maipapan iti financial. Wan mat kidi Narigat ti aganak nga wan urnong na mare. Isu ang masayangan ak ure may saal daw laeng mare. Wan mat Masapol nga da urnong. Mala, inka nga rodin mare. Barang sa napilay di papanam. Ibagang tumutin kanyak no anya ti gender na. Tapno makaisagan akadago si regalo. Ay unay kan mare, nagsapa matan. Anya lakit din. Nasabat ko ni Mayat itay bakit. Kasta ka di? Kasi ka ngay Mayat, kaano ka mapan agpa-ultrasound? Mapanak inton bigat lakay. Ha? Iso masapo lakadwaan na. O sige, ano dahi tati ko nam? Sa anak pa nga asumrek iti trabaho k indon bigat. Rumbang laeng. Maamuan ta inton bigat no anya ti gender tagbalin nga anak ta. Kasta ka di bakit? Wen, iso masapol at duata amapan. Tapno duata matama kaammo adagos. Magagaran akmatan iti dahi ta nga imbagang bakay. Anya laki din na yan. Lalaki, ti agbalin nga anak talakay. Ay na, nakaragragsakak man iti dahi tangay padamag mo bakit? Ay na, nagmayatay. Ada-adagos ti Carding Junior. Si kakit di mo't. Hadya kaya ti karding anagan na. Ha? Pitan niya nga ti panagan taking kwa na ngay. Itan ti kayat ko anagan na. Saan akarding? Sige, no dahi tati ko na bakit? Itan, mayat magkidi dahi ta anagan, kaputa biblikal. Aywan alakay. Awaga manggayam dananang, ipakaamok alalaki ti agbalinto nga apu ko da. Pangaasim la kaya. Saan mo nga ibagbaga iti uray asino no anya ti gender ti agbalin nga anak ta? Ah, Ulitak saan mo nga ibagbaga iti uray asino? apay akastat ibagbagang bakit. Anyat kaya't mo asawain. Agpa-gender reveal program ta. Ha? Wala kay. Tapno social mo ta. Anya lakit din. Di mo kunaan nga agkad-kad ka iti imbagak. No di mo kayat nga aga patamanan. Bakit? Awanan ti adupay ang ngam. Basta ti kunakken ka, saan mo pa'y nga ibagbaga iti uray asino, ababa iti agbalin nga anak ta. Wan bakit? Matungpal ti kaya't mo. Oh, Gina, si ka magayam, anya ti gatangam. Ay, sa anak agumatang nana. Ha? Ibatik la ko maday ti bayad ti parcel ko. Bali 3,000 namin daytoy. Ay na, nagdakil mo tinday ta. Anya parcel mo ay ati sumangpait. Mausar mi dayjay para iti short program iti gender reveal tagbalin nga anak me. Kasta ka day. Ay katala, ibatim lata, taitid ko iti rider no adayag na parcel mau. Adtoy nana, kat agyaman ak unay. Nasaya ata nagranata, mare. Wen mare, naggapuak ije tersena ni Auntie Mona. Napan ko imbati je bayad ti parcel ko. Kasta ka di? Saludsudag la kuma. No anya ti gender tagbaling nga anak yu kini Marco. Ay, dayta ti Jack masungbatan mare. Ha? No kayat mo ama-amuan, umaikan to laengan ije balay menton Sabado. Tada maangay a short program para iti gender reveal ti agbalin nga anak me. Ay, sana all, bongga. Siyempre Siguro, awan ti gender reveal ti agbalin nga anak ni mayatan niya mare. Ha? Sigurado nga awan, ta saan da ka ba ila nagastusan?
Si kakit di mat, mare. Katwan mat. Sana kas kada kami kanila kay ko, nga afford me ti may papan iti gender reveal program ti agbalin nga anak mi. Anya? Asino ti nakaibaga iti dayta king kabakay? Ni Angelina lakay. Napanak ngamin gimatang itay ije tersena na. Nakunana anapan kano ni Gina ije di kalman. Anya? Nakunana pa'y kano, ana imbag pa'y ti agbalin nga anak danto kinilakay na, taad da gender reveal program para kankwana. Ngam ti agbalin kano nga anak ta, awan. Anya laki din. Saan mat akumpetensya ti panaganak? No apay mat aday di ajina, takas di ti ibagbagana. May amon. Afford tamay, no bilang dayta ibagbagana gender reveal program. Iso na lang, tas ang mga iso ti priority. Day nga rod lakay. Mas importante nga iurnungan ta ti panaganak mo, ngam dayta gender reveal nga ibagbagana. Ay wana, husto kay ti day nga imbagam. Ti importante kat ada usaron ti baby no rumwar. Kan anda igatang iti vitamins na. Saanan na napatag kada tarag kita gender reveal. Praktikal ti biyag. Isu nga unaon dagiti rumbang. Anya lakit din. Ay na mare, sakbay mo nga ibagaday ta kanyak na amuakon. Ha? Saan lang asi ka tinang ibagaan ni Gina iti dayta? Kasta ka di, mare? Malaksid kan ka, imbaga na mutlaang kini Antilina. Saan may kano nga afford ti agpa gender reveal? E din to ta isuda, kabaalan da. Ay, No kabaalan da agastusan, aramidon dalat ta kuma. Saan akas di mapanday kumkumpara ti biyag ti sabali iti biyag da? amumatan, mare. Nabayagan na kasi iti ugali ni Gina. Pasikat launay. Kabaalak mo't agastusan ti gender reveal ti agbalin nga anak mi. Isu na lang, ta saan mo't nga isu ti priority? Correct. Mas importante ti panaganak mo nga iurnungan nyo. Katuan. Kas itinakunak kinilakay ko, praktikal ti biyag ita. Isu nga unaan ko madagiti rumbang nga unaan. Sakbay dagiti daddo maabanag. Inton bigatan ti program para iti gender reveal ti agbalin nga anak talakay. Wan nga rod ba kay? Ay wen gayam, inayabak ni Irish akanakak. Tangdanak akadwak nga ag-decorate dito'y balay. Ha? Diyak ba't ka ba wala? No, sisyak lang. Masapul pa'y gayang mag-decorate. Kunak ano ibagalaang ti gender na. Kalpasan na kit manganan, nalpas. Si kakit di matlakay. Ang cheap naman kapag ganyan. Anya? Kababain matakadag iti tattao nga umay no bilang laeng. Iso anas ken a perfect ti gender reveal program ti agbalin nga anak ta. Nakasukat kamot mare, papanam. Well, Sabado ita, mare. Itangal daw ti gender reveal program tagbaling anak ni Gina. Mapantaan. Busy ak mare. Ado nga man din na urnong amurang may kinilakay ko. Aglaba ak pa'y. Ay, sayang. Sikapay lang timapan. Wano saan? Dagasam ni Maritina. Tapno adakadwam. Ay, wun, mare. Kunak nga mino awan aramidem. Iso dinigas ka. Ay, uray siguro awan aramidak. Sa anak lata amapan mare. Ha? Amok ngamin ano mapanak. Pasikatan naklaang ni Gina. Amumatan. Naku nana, asaan mi nga afford tikas iti afford na para iti agbalin nga anak da? Apo, talaga amat Bongga naman. Ay wan amare. Sana mabali na simple laeng. Si kakit di mat. Ha? Ay wan gayam. Apay asaan mo nga inawis ni Mayet? Di magasag kita yung balay na. Iso na lahin tan ako na ng adda ka no aramidan na. Ha? At
kanu tilabaan na. Iso asa na makaumay. Oho, pambar na ko namkit diya. Ha? Saan nga imay dayjay, gaputa umapal laeng. Day tatipudno. Mare, anya ka din daytang hipagbagkam? Ti kunam, saan da ngamin nga afford ti gastos no agpa-gender reveal program da para iti agbalin nga anak da. Ha? Iso asan nga imay? Rason na laeng nga adu ti lalabaan na. Anya lakit din. Anya, Gina, nangag ko nagit imbagam kinibaklay tal daw. Ha? Saan kumamata kasta? Ha? Anya ka di tinaibagak lakay? Ni, nasaludsudan pa lang. Ti imbaga may papan kinimayet. Imbaga na nga ron nga adu ti laban na. Ngam sa bali mo ting kay bagbaga. Ay nalakay. Pudno mo ti bagbagak sana ya. Iso asaan nga imay taamok nga umapal laeng. Anya, Umapal. Ta saan da maaramid, itikas iti inaramid ta. Saan da nga afford. panghaasim man tay katumday ta nga ugalim bakit? Saan anak sayat day ta? Ha? No kabailam ako nang pagyamanam latan San amasapol pa nga aguyaw ka iti sa balya tao. Ay, marik na akong lakay. Umadanin ti panaganak ko. Ha? Isu nga isagana mo dagiti importante nga awiton tayo sa ospital no bilang laeng. Ay, uwin ba kahit? Saan mo pa yung imbaga? Insagana ko. Ay, kat, agyaman ka. Ay, wan gayam, naka-withdraw ka din iti kwarta. Well, hindi ka madanagan ba kahit? Naka-withdraw up. Iso aridi amin hindi mausar. Nasaya at nung kasta, lakay. Lakay. Marik na ako nga umadanimat ti panaganak ko. Ah, Naisaganam ka din, dagiti napatag nga awitan tayo di ospital. wen, naisagana kami nun. Ay, yanos ko man ti mapanijayan ni Baklain ton madamdama. Ha, anyot mapan mo aramidan ni Jay? Inak umutang iti kwarta na barang agpautang. Anya, umutang ka, ibagbagam. Manulang amin ti kwarta nga igem ko. Unay kan, nakababay laki dito umutang. Imbes ngamin nga agurnong taramidam, ngam saan man. Una mo lagi ti paggastusam asaan nga importante. Ha? Anya nga ita, agparikot ka ni ti kwarta nga usarim ita nga umadanin ti panaganak mo. Anya laki din. Anya? Umutang ka kanyak, Mare. Wen ko mamari. Kurang amin ti kwarta nga igem ko. Kat ni, mariknak nga umadanimat ti panaganak ko. Anya? Nakaskas tao man dayta. Umutang ka iti usarim nga gana. Kat nakagasgastos ka mat iti napalpalapa sa bulan. Ha? May pa-gender reveal ka pang nalalaman. Ibagampay asikalaang takin afford. Ngam ita, umay kakit din umutang kanya. Mari. Kunak ano glaplapusanan ka ni ti urnong mo. Iso kabailan nyo agastusan ti amin. Awan madgayam tumuntas nga urnong nyo. Ngam kundi pasikat kayo nga papa-gender reveal. Una yun, Mare. Anya lakit din. Mari, pangaasim kumamat Masyan ka kumakanyak. Ay, awan. Pasensya ka na. Ngam awan na talaga ti may pautang ko ken ka. Gina. Ay, awan! Awan ti may pautang ko kan ka, Gina. Nana, amumat masikog ka, dinagurnong ka kuma. Agam saan mat, naggastos ka mat, iti bambanag asaan mat unay nga importante. Anya, kita ni mayat. Awan ti gender rebel ti sikog na. Angam nakasagana ti amin para iti panaganak na.
Ha? Ngem sika? Umadanin ti panaganak maw, ngem ada ka dito'y nga agparparikot iti kwarta nga usaram. Ay anyalakit din aya. Pangaasiyo kumamatan nana. Ay awan, ti may pautang kuken ka. Ada kwartak, nga madamat na patag apang usarak. Dayta ti maganab maw iti kina-irresponsablaim. Adaw tinasken nga iurnongam, ngam inununam laeng ti pagpasikat maw iti kaarubam. Ay, yak ammo nonyot ibagak itaken ka Gina. Lakay. Tapno mo man niya. Siyak nga asawam ti may babayin gapitigas na ngay naramid mo. No saan ka kuma nagpa-gender reveal? Saan kuman anagastos si Darduma kwarta? Ha? Saan kumang agparparikot ita iti usaram ito ospital? Dayta ti bagbakin ka. Saan mo nga amo nga usaren? Dayta panunot mo. Anya? Ita ni mayat akat katawam ako na masaan nang afford mo. Kumpleto ti usaren na. Nang runay ti kwarta. Makamu ka, agdiskitar iti kwarta nga inayon mo itinabating igam mo. Basta siya, inted ko amin ken ka ti soldok. Ginastos mo lang iti banag asan mo't nga importante. Jaske. Gusto ko mamatan alakay. Ikarik, saanan ang maulit pa'y? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Sa dino tinagapwam, abi anak ko. Iti restaurant nga ipaspasublat ti kaaruba tayo nanang. Napan ko kinita ano mayat-mat laang. Ka, sublatam nga raw. Kumaan nanang, ngamdakkel mat agatad ti dawdawaten da. Pasublat pwesto ngamin dayjay. No alaak, kukwak amin agamit dayjay. Di mo mabalin ti aglown, aya. Kano ado pa'y tilon ko ajak na bayadan nanang. Dayta nga agpayso ti rigat na kat. No apay nga men, alone ka alone mo't ide. Sayang nga rod nanang. Agraman pag out of town mo, ilon mo pa'y. Iso nga rod nga agnegosyo tapno makabayad ak nanang. Amo kun ti aramidek, tapno adda pagpuunak nanang. Agkapi-kapay Mari Abi. Agyaman aklaunay Mari Merlin. Anya nga binti umay mo ibaga ako ng Mare? Kwa Mare, kastoy ngamin. Agnegosyo akmet. Siyak ti mang sublat iti paspasublat da restaurant da. Apay nga rod asyak ti pangibagbag ami ti dayta Mare. Kayat ko asublatan Mare. Iso na lang takurang ti budget ko. No kayat mo, paggudwaan ta ti mabayadan Mare. Daytoy ti listahan dagiti gamit iti dayja restaurant. Daytoy mo ti total ti bayadan ta. Ni, dakkel mat gaya Mare. Wen, ngam mabawi ta adagos, taado ti customer Mare. Ipasublat da ngamin ita, taaga broaddan. Di ka madanagan. No adda ti ganansya, o di paggudwaan tanto, 50% ti bagik, bagi mo ti 50%. O sige, kasaritak nila kay kunan niya ti may baga na Mare. Bareng umanugot dayjay. Dayta tigatad apagguduan mi ka ni Mari Abi lakay. No pagguduan nyo, di pagbingayan nyo may tiganan siyayaw. Uwan alakay, 50% kanyak, 50% matkan kwa na. Mga ala kayo iti tauhan nyo Sigurado alakay, tadyak mat masangot ag trabaho ijay. Adamat anak tangaw awir ko. Panag ko nang bakit, saan kayo nga ta malugi dita? Ado ka no mati customer lakay. Nanya nga ta agpaiso.
Isupay kumamat ti mabingay ko di talakay. Tapno matulungan ka matlaang kadagiti gastos dito'y balay. O sige, mangirwar ka iti kwarta. Ngam siguro lang nga adda ti share mo dita bakit? Ang mga nuutang mo ti kayat ti kumarem. Ay, saan lakay? No paggudwaan mi ti bayad, restaurant minto, dayjay adwa. Imanugutan nila kay ikaw, Mare. Ayan nga iti kwarta, Mare. Adtoy, ang sakbay nga itad ko kan ka, adaman pa'y kayat ko alawlawagan, Mare. Anya day ta, Mare Merlin. Ay, okay lang nga sa anak nga agtrabaho, Mare. Adalat ta ti maalak abingay ko? Ay, katwa na. Mangala ta iti swelduan ta. Kalpasan na, maibawas amin agastos no mano ti sales iti makabulan. Ti mabati, iso ti pagguduan ta. Okay, Mare. Maawatak itan. Adto yan ti kwarta, Mare. Okay, ala. Sa akto ag-update kan kano kasano. Kasaritak pa'y ni Densyo. Sumarungkar kan tulaangan ijay no saan ka abisi. Tapno makita mat ti negosyo ta. Nagtrabaho ka iti restaurant ide, saan ka de, Manong Densyo? Wen, apay ka di, abi. Amangan kunak no kayat mo apurdiyaan ka. Apay, ada restaurant nyo aya. Anya kalakit din. Adda siyak timang sublat iti restaurant da Gia. Restaurant mi dayjay ken ni Mari Merlin. Kasta ka day. No kayat mo, sika kumatitangdanan me. Agbirok kanto iti dua akadwam. Tay close friend mo tapno nalakalaang akasarita no kwa. Sige. Manungay ti pordiya. Minimum lata Mala, umay kanto ijay balay no saan ka abisi. Tapag saritaan ta dagiti rumbeng ama arami. Kumusta ti saritaan niyo kini Densyo? Mayat ka day? Unanang, Kaano nga raw amang rugida? inton sumaron no alawas, nanang. Inton sumaron no alawas ngamin tinagtulagan mi ken Gia. Di busy kan tumat. Unanang, asikaswak matan tinegosyo mi ken ni Mari Merlin. Mayat day ta. Kas makita kat napigsa mo ti restaurant da Gia. Unanang, adda pa yan ti suki da. Ay kat mayat Adda ti pagrugyan niyo iti kumarem anak ko. Lima ba sa kiti restaurant yaw kin ni kumarim abi tay bakit? Anya nga iti damag lakay. Ado ti customer yaw. Ay, kat mayat ano kas talakay. Dakkel to ti pagbingayan mi ken ni Mari abi no kwa. Mapan mong tumot pa siyarang ti restaurant yaw bakit? Ay, uwan alakay. Mapanak to no sa anak abisi. Mala, agpalas kanta itimplan ka iti kapem lakay. Gimatang ka ka din iti asukar. Anya kalakit din ay alakay. Siyak pa iti kunam. Gimatang ako na. Intugot mo ti anak ta. Wen, angam di ka madanagan. Tanagpayong kami mat arimwan. Mari Merlin! Mare! Adda ka ka de! Adaak dito'y Mare. Sobrang kalatan Ti anak mo ngay Mare. Ay, nakaturong pailaang Mare. Ay, anya kay ti umay mo ibaga. Imayak ta ited ko ti bingay mo itaabulan. Ha? Ada gusan Mare? Una! Kasi ti apo, addamot na urnong. Ay na, agyaman Mare. Awan anyaman na Mare. Isupay ang maigatang iti masapsapol. Hindi ito'y lang, itid na. Di ko na nilakay ko kat ano ka naman ti customer mi.
Ano? Sinaornak ti kumare. Oh, Mare, napaulimag ka man. Ay, kwa mare. Dala na lagip ko. Intad mo kadimot lang, tibingay ti kumarim, abay. Nalpasan ananang. Anya nga ti kunanakan ka. Siyempre, naragsak. At least, adda na bingay na. Kat, kumusta mo't na din siya ijay? Saan da amarigatan iti trabaho da? Saan, nanang? Adamot kit di kadwana. Kat husto narigat mo't no trabaho na awin a klase ti trabaho ijay. Iso nga rod nga imbagakken manong densyo nga agayab iti kadwana, nanang. Mangantan lakay. Sinigang akarne ti baboy. Wan, intad ni Mari Abi ti bingay ko itay. Iso agim matangak iti naimas a pangarabyan talakay. Di, dakkel mo ti bingay mo bakit? Sakto lang. At damay gatang iti bagas. Wan, adaman. Mayat nga ron, ano kasta? Nag-click ti restaurant yun, iti kumarem. Wan lakay. Iso na lang ta medyo agdwa-dwaak. Ha? Panagrek na kat sasauran nak ti kumarek. Anya? Di agimbestigar ka, baka saan mo't amabalin sa oran na ka? 50-50, ti bayad ti puunan nyo. Umay ka man pa, manong densyo. Apay ka di, Abi. Dahito ka dila ang t-sales tayo? Uwan, dahil talaan. Sigurado kayo awan ti kinupit yo. Ay, saan may mga ramit ti mga alay, ti saan may ako ka. Sa may isa, adamo ti CCTV. Nasaya at mat nga rod no kasta. Alaak amin da itoy. Amin na koleksyon? Una, apay, ada pa rekod? Ay, awan mo kay diya. Mangibati ka kung may ti pagbaryami, karag iti customer. Ang mga nubo umanin na sangaribo, ti ibayad da. Sige, mangibati ak iti 2,000 laang. Mabalinday ta. Tinapatag, kitad da. Oh, kumusta kayo matan dito, Manong Densyo? Nasaya at latamot, Merlin, ading ko. No imay nga, tap ng mga alay ti koleksyon. Awanon. Nala ni Abi amin ng itay. 2,000 lang din, bati na. Saan matkit di? Imayak lang, takayat ko abisitaan ti restaurant mi itigayam ko. Agtugaw ka pa Ne, adamat gayam extension na itiruar. Uy, nangikarga kami ti labisaan kan tugaw. Tapno saan nakarowdad dito unag. Ay, uwan mayat tinapanunot yun. Adumat gayam ti customer. Uy, isa medyo dakkal mo ti sales tayo. Panawan ka pa bita. Ang mga numover ko ti lutlot ituloy tanton tag istorya, indon madamdama. Agoray ka man, abi, anak ko. Apay ka dinanang. Pudno ka day, abalitok day ta kwintas mo. Una nang, pudno day na. Day ta, tinangigat-gatangam iti koleksyon iti restaurant. Saan matkit dinanang? May salaang ti kwentas a ginatang ko. Ti daduma, imbayad kun iti loan ko. Anya lakit din ay anak ko. Ammo ka din ni Marlene nga imbayad mo iti loan mo ti koleksyon yaw. Una nang, impakadakan ko na. Sige laang ko na namat kanya. Ay, siguraduam laang Wen ka dinanang. Apay, anya ti panagkita yung kanya kaya, ulbod. Dito'y balay ka dito, nagkapon ni Abi, bakit? Awan mat nga imay day tanga abi. Apay ka di? Nasalaw ko dito dalan ni tay. Kunak, ano inyag na tibingay mo? Idi na palabas pa'y alawas nga ururayak. Ngam awan mat. Di naladawin. Wan nga rod lakay. Di na mat ito din tibingay ko. San matasigo da kastoy? Apay nga ta.
Dahil ti santay nga mo. Kan kasaritak tuman ti kumarik lakay. Agpalas ka, tas sikapay lang ti makam mo iti anak ta. Ada ka din ni Abi, Nana Loleng? Awan ni Abi dito'y balay. Ada tinapanan na. Saan mo't ngaminan ang mata tao dito'y balay? Ada ka di masapol mo kankwana. Sa ludsudak lang ko matibingay ko, Nana. Di na ngamin intad tibingay ko, di na palabas abulan. Ne, kunak man no impakaamuna kan ka nga ada nangusaran na iti koleksyon yaw. Ay, awan mat, Nana. Awan tinadakdakamat na kanya. Ay sos, no kasta nagulbod nga rod Anya lakit din day a tao. Mabalin ka di amaamuan no anya tinangusaran na, Nana. Gimatang iti balitok a kwintas na. Tidaduma, imbayad na kanaw iti loan na. Anya, amangan mat no nagastos nan agraman ti kapital mi, Nana. Anya ngay, Abi, kaano nga itad mo tibingay ko? Ay, pasensya kan, Mare. Talagang awan pa'y ti maitid ko kan kaitang. Ne, apay kay Mare. Man-manulangan ti customer. Anya aman mano, kat adumat, di ka man agulbud dita. Pudno ti bagbagak, Mare. Amok imbayad mo iti loan ti kwarta. Ha? Iso ti imbaga ni Nana Loling kanyak. Awan ti nagtulagan ta nga ibayad mo iti loan mo ti collection ti restaurant ta. Kwa, Mare, nagipitak laang ngamin. Iso ang naaramid ko ti kasyay. Una yan, Mare. Nakaigam ka lang iti kwarta, kasta ka matan. Ay, pasensya kan, Mare. Ikanak iti innam abulan. Itad ko ti bingay mo. Talaga lang amin nga awan ti mairwar ko ita. Ngamjak mat itarayan da ita, Mare. Saan ko nga itarayan ti utang ko kan ka? Kumusta nga? Innam abulan ng tinapalabas. Alaal kong tibingay ko. Mare. Anya man ang tirason mo. Awan pa'y, Mare. Kasano nga awan? Katinal daw mat nga gluklukat ka iti restaurant, Mare. Kwa ngamin, Mare. Ay na, Mare. Siyak mat ti maperwisyo iti kastangar aramidam. No di ka agtungpal iti saritaan ta, isublim ti kwartak, Mare. Scammer ka mat gayam. Ni, saan ko mamat akasta, Mare? Jakon kaya ti agbalin na business partner mo. Saor ka mat gayam. Si kalaang mat ti agnumnumar iti negosyo ta. Ulbot na dya tao lakay. Na yan, tikas ta ngay naramid na bakit? Ay na, ma-stress akong amang pampanunot lakay. Scammer mat gayam da dya kumarek. Day tapay kit yan, negosyo tinang dadaal iti relasyon yung agkumare. Kasano mat nga minlakay. Rimwar ti pudno nga ugali na agapula ang iti kwarta. Kahit, kanya nga rodon ti planom. Agpatulong akong kini kapitan. Tagpatangken mat ti kumare. Pangaasi, Marlene. Di na ko maireklamo. Sa anak nga agpatulong ka ni kapitan no nagtungpal ka kuma iti saritaan tamare. Awan pa'y nga mintikas onahan ko ita, Mare. Promise, itad kunto ti kwartam. Isubliktum. Awan lat amok dita. Maasi ka kumakanyak, Mare. Saan amabalin nga agpalya ti restaurant? Taawanan ti pangalaak. Kasano ko maamaasi akin ka? Kat awan mat kaasim iti padam a tao? Asino ti luklukwam, Ipasublat kun samot ti restaurant, nanang. No apay nga men adi mo intad tibi nga ti kumarem Imbayad ko nga rod iti loan ko.
tapno ibagakan ka. Saan a pagbayad iti loan, ti koleksyon niyo iti kumarem. Nang runa pa'y kat saan mo't gayam nga imanog ti kumarem. Ay, awanan ananang. Masapul meten ang maipasublat day jay. Ay, sinayang mula ang anak ko. Jak inggagara nanang. Do saan kumakas na tinaramid mo? Di mayat kuma. Ada kuma ti source of income mo ita. Ngam awanan nanang. Saanan akayat ti kumarek nga agbalin kami a business partners. Ay ka talaga akasta ah. Saan lang at inigusyo yo ti dinadaal mo? Agraman tinasaya at alinangan nyo iti kumarem kat apiktadaw. Gapo iti kinadakas mo, abe. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.